dan, ovo je post-inauguraciona vožnja novoimenovanog predsjednika pokrajine Bali. Sergej Trifunović, pokret slobodnih građana. Dakle, trenutno osnovano povjereništvo u Bali, Indonezija. Ja sam dugo pokušavao da... I was in army. Dakle, ja sam dugo pokušavao da postanem predsjednik Srbije, kad sam vidio to ne ide baš tako, pošto ova Čaplovo govedo neće pustiti s fotelju. Ja sam rešio da postanem predsjednik Balija. I evo kako to izgleda. Ajmo, molim lepo. Doneću Baliju prosperitet, privredu, natalitet, poljoprivrednitet, kulturitet. Svi ćete imati zdrave zube, sadit ćete čili i pićete pina čokoladu. Pirinač, obavezno, dakle, molim vas, već sam jutro sa predsjednikom Kine, mojim velikim prijateljom, dakle, dogovorio uvoz ne samo pirinča, nego kuće pomeri se. Evo, upravo sam spasio život jednom nevinom balijskom kućetu. Ovo su, evo, pogledajte šta je naša vlada već uradila. Već smo posadili, dakle, ljubičici. Pošto nemamo dovoljno hektara, mi smo morali, pogledajte veliki ventilator koji sam doneo. Sve su ovo sve do juče nije bilo ništa. Ali evo sad, dakle, u zdravlju, hvala. Ovo je, dakle, moja vlada. A, izvinite, zbog čega nije bilo ranije ništa? Da nije to možda zbog ovih prethodnih? Zato što je prethodna lopovska vlast, normalno, pa zar moram da ponavljam takve gluposti, valjda vam jasno, znate gde živite. Prethodna balijska lopovska vlast je uradila sve, ova partija žutih sa ovim Šanđum Bangarom. Molim vas da pominjete žute ovdje, nije politički korektno. Dakle, evo, pogledajte šta su žuti ostavili sve, pogledajte ove žute fotane. Sve to što su ta žuta govna ostavila. Ono što prvo planiram je da osnujem, dakle, prvu indonežansku televiziju na kojoj će jedino lice biti Olivera Jovićević. Zašto? Tako. Tako mi se može, jer ja sam predsjednik, tako će to i biti. Žela bih još jedan put, evo pogledajte kako su žuti montirali ove žute, dakle ovaj profil tank, ovo je služilo u slučaju da oni padnu s vlasti, ovo je trebalo da detonira celu oblast i da se odleti u